Za one koji možda nisu ispratili, u subotu 15. februara predviđena je blokada kompletnog Kragujevca od 9 časova ujutru pa skoro do ponoći. Procena će to biti možda najveći skup podrške studentima u Srbiji do sada. Biće sigurno nekoliko stotina hiljada ljudi koji dolaze o svom trošku, o sopstvenoj organizaciji iz cijele Srbije. Plan je da krenemo mi Čačka kao građani Čačka, ne kao opozicija, ne kao aktivisti, nego kao građani. Našli smo autobuse, našli smo prevoznike koji će danas voze, tako da ako hoćete idemo, zezamo se usput, družimo se, smejemo se. Gore u Kragujevcu bit će veličanstveni lep skup normalnih ljudi, slobodnih ljudi, građana Srbije. Sakupljamo novac za iznajmljivanje autobusa, imamo otprilike novca za pola jednog dekera, znači imamo novca za 40 ljudi za prevoz, otprilike jedan veliki autobus deker od 80 mjesta, 60.000 dinara, tako da kogod hoće, kogod može, neka uplati svoj skromni doprinos i da se nađemo, da se dogovorimo gdje ćemo se nađemo u subotu ujutru i da krenemo organizovano iz Čačka. Nemojte se brinete za policiju, ne sme niko da nas zaustavlja jer mi nismo naterani da idemo, mi smo normalni građani Čačka, idemo da podržimo mladost ove zemlje. Živi bili i vidimo se.